Oriya TV West osibire kurungi n'ubuhoro nakwakira omurondo gundi ahashweka ecyari bahindukire esabite huire tukaba turi aha umwanya nagwo gwenyine ogwarwo buyenje omuka ya Dr. Reverend Charles Mukundane ogu kuna kugambiraho kache byafayo bye ni Dr. webitabo ni PRO wa Bishop Stewart University ni lecturer aha university niyemwe no muntu omwahuro okozire emirimo yo arhanga mirunji akashuganisa amaka katebe kanisa abantu eminyeta kagita mu vibe so ebyafayo bye nibingi kandi esabite yahwire tukatumwina aha hine byatugambire konkatora hendire mwena hiya komiri niho turatandikire rizo ndibet komujuni nakushemero so nyenzire ngo tuzomushishweke cyo kuhendera mwene reja time ko gitunga nbobo bwo kuzo matungo gawe ningo ino muringo gundi ogwo kuriya muburamu beti ari kina nakwebure yo yabachugambere obuna abo mwahure na actually ni kijana na n'ibindi bintu ndagamba kujya social capital obuna abo mwahure nkatini sente maso nanushu kandi runkupe ngoro runkupe konka bwencha bahure binje mbakira kujwaro bwahure batine muna 10 nkantini nanushu konka kina kozire social capital gende gamba nkagire nkumezi itangana guzesumo nazitahaso natera abanyane banja batanu nabitu mu kiko hari umperekano hotel ngo twagira perekano hotel nayo tumwinde kanje ati joza umucenge tarakimpangisa maso ati nabaga ntinda kuba odindi tindabaga mutinde sente nkana baga mutinde kora hakagiri kabantu kamagana 3 magana 3 bona aha kujwaro bwahure hati wakwinjira no yetabangahi hati no meshabireho kunashyikireho nti hati urukiko rukubanze bishike turundo rukiko ako umurukiko rwe umuntu ma campaign yo kubaga undi yahibi kuri byona undi yagure emyenda undi hati umuje nyobo ba ordination nkagira balance nkanye nibanza nkanshashire maranja kandi merehiro nkanshashire biceka school fees hati balance yasigire nkashashura school fees awa what nagura ebindi bintu hati echo urugero social capital ni jangu mugenyi banje kabure bizo mukoro bugenyi bwo kunyamaranya abantu bakapasete maso nashobora ntabantu sente ari umuntu bayire umuntu campaign yo kubaga niyo yoke nabaje ekeri mikro bakagiye mukiro magana 3 na 35 entemu pango yerushaju umuntu kaje torento zo kuri ubye yati kinenge namunki yambarasi umbugenyo abantu bakampasente naje banse nabwo echo obuntu n'obuturiyo tweremera mu twetenga ubuntu kuri kugira ubuntu abantu abantu nibo bine ibintu bakwereza yes nabwo echo nimbatera umuranga mwere ko kuzo mu office ukaba wa office tugira buri bukuzo mu bantu tugira nambwe no umuceko mu ndyo mbibina bya mwezi iki n'ejo mbibina biha aha kanisa yiti yarwo benze nyine kiro cyanje biri birabe na mukaga byo kwizi ku 12 ejo ne kiro cyanje nabakimanya niza mu bashomesa mbashembeza mbagira nsima na family yitu so ne bamarengwe kanisa yanje tin kugiburamo kandi ngikorire byinji ni contributing a lot of things umukanisa yanje nubu kubatari mbehoreze bikubehoreze bakubana betinga tinka abanagira konka bamwe araba kuzoka customer ngakampara customer narimbarara ubirya retiringa abura turine ho customer ngo tayine oganira nawe abantu takobamanya ati rore ngoro kugira PhD nekintu cyayigura umuntu ngabantu n'abantira abantu kuba kuri uri y'umuntu yego cyangwa mustamere hamwe uri yimuka wihize atuzo no mutandika kushoma IQ ushobora cyaba kabira yategera kokamwe naho kugira ngo nyonga no tandika kuturemera so abo kugira ngo no gaba okuzire nabo obarumu hato butaba kutina
Okay. konka wiza Urumusya. nibakutina birirayo Yes. uriya ni dogita kumwika uriya ni dogita konka muri ko kubahika ukazuma ibintu byabo ukaza hasi in fact PhD eshemeye kuta hasi mununga w'ikiri yokwe abukuba nuri mwishikangiriza atekiniza kushoma kimwe kindi atekinsigize no publishinga rero nkaba professor chonka tari bindi bikushoma sana yenda kushoma programs zindi field zindi konka ibitabo ubishye akadaro kashiramwero ntebe nayizayo yes like asiri okay nabwo ico ntwetengo kugira abantu kandi ukataho buri ko nanagambire ukugira ibirakubiseho umukumura kwawe ukagira eka yawe ategezo ni impumurira kwigizu tukwetenga kombe kendizo cyane sente ngataranga yafumura akazubaza kabanyingi munonga ukareba ngo hateji to kigetaga ati nyenda nyombeke kandi yakanyinabiri nyenda kugireka iza kombe yakanyinabiri okay so na wabura umuto uko kwijuka ukiri kushoma ka primary kuwabiroranze yankomesho ugira ngo baraba nka muntu wa muringo ki wibare wantambira hatu mnabinde muto kurgira nanagambiraho maboko yabari mu cyezo mu kanisa kunabinde bumwahure nkanye tengo kubumwahure buzima nkanje tenga kandi urangaya chikora mwene utwire kiroto cyawe mwene kiroto iki ranga kakigaruka mu karoko nkanye tenga ibintu bibiri kandi ranga byo nabingori nkanye tengo kushoma nkanye tengo kubumwahure mwene byo naranga bikozire yabisya yes kandi kuko nagambira mawe kunabinde bari mu cyebeze ndebe kandi so kubakora ndeba abantu bashomeri nahi nagambira tata inyowende in fact arubona bumwe namujyanti iwe nanita kari yangiri wako banonda kwiza kumpanyezi hacho rimpende tunde nshome nyeshyara hangara leta ndigariro mwen hatahora ukahegurira ninga nakwa aha ahina yiguriye nahandi hari ahandi aha na kwa tata yampie okay wagira ngo kokunda kweshongora okweshongora wagamba munonga njira ngo nico wabire muzano gonko gwabo ukunda ninga harona nibindi ninka mizano cyo wabo ukunda kandi mizano comedy was a comedian okay comedy yahigura munonga nshesi abantu benda kaba mazamo rero mpeza nyishongora umpira nikunda konka kande mizanaje kantaguzanaje konka nikunda I like watching na hatu no reba na no kuhaga no haje aseno yanje batera ni babangwize ko no nambo yizo tukarga kutera kano shamba cyara kugitera babo nabo nanka abone tuza kubiriza ibasha kutera hatu nzakutwari chikopo hati ninda uri ndabumbiro reka tubirinde turebe katubirinde turoko biragenda so mu byeshongoro koro biwabo ukunda mbwe namabare go bwire bwawe ninkibare kiri umwe rungi ero wabo ukunda mnonga kumujunogo mwe natubangara mabare hata mabare itugambira ko warire dance chaka aga arheri bari bakweta twatugira kuya nkucukucu kuyabirere bandusekura kuya nkucukucu ayeye shanankizane mwen hati gani yeshunga kibakitere kinongo du kutero mutuma kandi kora amabanga kana mano kuzina ivo nankaga gacha Ivon chaka yes bon to suffer ago tugatga kugenda mu slow motion no zinaje ubo kwasiro mushi umukwatira ha bon safa atira bon safa kandi obwe ibare ndamaisha kindi bon safa iburiyo kwasiro konko kwasiro mushi azimuka kunda kuzana munonga akunda tukatutoroka tuzombekesa turigamo ai shona no muko mutugenda mahiro nk'ikumi wanji musumbikesa ebiyesa korane bitangaza kureba ngo umuntu wabirera natere bikesa atyo ngo hato no mwahuri interesting katuzina amabarago mazima baganda ganye bamutuko
tukazi n'amabare ga Yvonne chaka narake dube yes narake dube nyikiriza twumureho natugaruka Kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje munonga mwe n'ubunyeto bwawe shuare ukashemerwa hati omubyeshongoro by'ibyo rukunda nikiha ahaboko batinkwenda kugumya mu mabare nimanya ko uri muhereza warahanga nicyeshongoro kiha kimwe ecyo kunda munonga omubyeshongoro ebya zaburi nyone ebyeshongoro nimanya kubyeshongora kandi mbikunda no sakutweshongoramo aboko kuwagambo kweshongora okatraining abandi twenzire kurra eliraka ecyeshongoro cyacenda nekigera ngwenki katu himbi sizina lyawe Yesu mukama waitu Yesu mukama waitu tukwe mechero tweteje chere mukama waitu Yesu mukama waitu Yesu urukira bona shongora na hasorofa so mwene shongora cyo nikunda munonga kandi munonga okay ese shongora cyo nyono ushani ikima mu iraka irindi kirere okay so nicyeshongora kandi nicyeshongora n'umusorofa zacyo no mu rujungu no mu ryankore ohuro buteka ho bamba cyeshongora ni stamante bekanante mazum oyereba nko madara notaho mu iguru nimbanye nanga bacyeshongore kandi kuba kucyeshongora bata muri squad banteganisa atno mayizo cyabeshongozi umwishongozi umwe wana gute characteristics of musicians umwishongozi mwinga aka yazo mu kidabiro yatanka ku yayetahamizi yayetahusabune furo bamugahipesha rataryo yahanantwa yarga yiza kutebekanisa nebisabuni yayebwa ngo ajirusha as long as tabashobyaki namwe aba makanisa bakira ubundi kira kubateganisa kuba kwambeshongora nazo mu kituti nani conducting service mpura owa keyboard no nawe pi narude nanka iraka pi hate achironero mu cyesongoro cy'imukigendo bisore hate echo twoti nuko rero ashobora kuba yabitebekanise kare icyesongora reka kukitana kiro mu Discord yes hate umuntu amwenye ko kuba ndi mu makanisa umwe ni mujyanta hate we nangaborekereho kati yes tubanze ni nchikoro muri jeze njante ntinyenda kurra maraka gabantu atari munanga konka nimba nyangire kiriya ikibaza kutandikana na so nakureba uri umwishongozi wenyine nakureba uri umwishongozi in fact tuine challenge umukanisa hate birebi umakanisa menye biningambara bakwaya iyo mu university hariya na amakanisa menye they are not doing music tuba kweshongora music yenye they do noise they don't do music hate iyo kutamo uraro kayumba habuko music ebyo bitweta ebidongo keyboard ezo ne bazeta accompaniments hata accompaniments sheme kuboneza accompanyinga iwo muntu iyo koko bane ishongora behind you at the back of the table there should be something to accompany you to make music better yes abantu bakajikunda konkati challenge eyiro hitwine mtugenda na accompaniments hati ebyesho ebidongo engoma nibikira maraka gachi gabantu hati no gukubona ishonga no huro rwaronka umuntu nazina nebigambo bikweshongora tukubimanya tuburire but the right thing to do no kugira ngo biriya ebidongo n'engoma bizahansi hati uko umuntu wanu ishongora kiriya buri bakure no ishongora nanye bampure ni ishongora rero eboneka mu music
yes so ati kwe kurengaho akampani zakira amaraka gabantu ateba noise yes nakwekire burakuba music so mtwetenga music music nambwe ni traditional churches nko muraharo hati nambwe muri kunda kushabira muraharo akuba they sing music they sing nebeshongora ohurra enanga gayije na namaraka gargayije konka handi no runtabure na ya muchuko nimeshongora ya muchuko aye nishaba kweshongoreje ikiza no kandi ubu bari mu kanisa so mtwetenga music eriyo okay kandi music igiye kureba za sorofa n'ibindi kanisa ya Anglikani ne kwatanana ne kwataniswa ebyeshongore ebyo uko kweshongore ebyo all hail the power of Jesus name let angels prostrate fall let angels prostrate fall hati eryira kari owabungeza nagishongora atyo na no munyankore katuhimbisi nari yawe wakishongoreraho munyankore kigarwawe no wabungereza nakishongoro umurujungu kandi mwena service imwe buri muri ashongora mwena mushikaye murkuza yes okay so obu wabire urumuto ni nkabagambo ki ebyabantu babagamba okahurira byakwiga ninga shebi washomire omishomo yawe either no word of wisdom or quotation yoshomere somewhere ninga nefumu zitu z'abanyankore ninga n'ekigambo kya Bible ekigambo cyumu ninga quotation ninga mushorongo ebyo tamburireho ebikugarurire ebikwiramana obura uri sente cyacu ndimburuzi ari umushaba kama mutakanya mwinje ko kakiruho ko kana ugurusa munongate akagambira abana banje nandike pena jata otashomere takuriya mugate mazuma ati kikambira kitegereza mugurusugu njina muri se yes otashomere takuriya mugate ati kitegereza hati nyima haha kumenya nubano indese ntuzugura ki umugati mwene koko utashomere tuyinahuriye se ntuzugura ki zugura umugati koko icyo mugati nacyo kimanyise ibintu bindi munongo of course umugati office umugati opportunities tata katwerefu najati kutabe tuzakusaba kujya twatsabe sare iyo urunyankore rwanjye muri toro umukami karanitwe abikuriye bitu tomucago wawe urukushaba kwitu amina dera amina wakayongera najati umukafiri aliyazara umushomyi no mushomyi arazara umukafiri umukafiri aliyazara umushomyi hatecho mbene nchishika ho mbene ingwa yutingana PhD wareba sho nareba umukafiri wareba ngo indida ziro umushomyi echo kikachiro prophetic very prophetic umukafiri aliyazara umushomyi mwene hii nabandi abayongera kugira ngo oro batamuzire ari yakareba kababe batanguhi konkecho icyo tatatu yacyongera wakagambe cyo kugira ngo kumabire mushaba muheza mwameza jata umukafiri ari yazara umushumi. I did not know what that meant at that time. Very young, all of us were very young. So yagumana tugambira ekigambe cyo cyo kugira ngo umukafiri ari yazara umushumi. Murugireho mwakireba nshikira umubwire buyarugireho no kurugaho mwarebe bgambo bibyagiro mugasho byashira umushata witarashome na P1 na no mukanisa nangu bayida wo kuzayiwe akaze eri muri narumwe mawe akamujemayo aruyanda kutera mawe abo kuba kuyagira umukanisa akanda ngusande tuze kuwozente mwe n'umumburu umwahure ko yabinaburira mujyatimwa abo kozente sande mukabara kushoma abo kore ibintu hatta tizobira kagiye ko bakagira umwahure mwe kubarigire ya yihindukana mawe ibi ko kuzo umwahuruza kundi reporting kuntabarza okay tinkujagarika yewabirote yes but you know
echo nanagambe ngo icyamaro kikandetero kugumizamo ni ndebe cyo kushoma kandi nanebyo bigambo ikigambo cya tatecho that philosophical word umukafiri yazara umushumi kirugiro cyashikira umushumi yargaho yarebeka omukayasho mwana tukurenda ndi munzu ariko sheti we yabina nturara umunzu disane disempango keberi kakamori konka hati oyo norwijirwa rw'imiryango ene so ibirihanga nashize ibintu bye mazo ibirihanga akora n'ibitangaza munonga okay ukunda byo kurya ki hati nyowe nakutahira wagoya joburo aho nonyitiraho nena no burisa ki oburo ni burisa shabwe uburo ni kunda kurisa shabwe erimwe mkaru ningere pe mkaru tinkujifa mkaru azironga zinesha yiri shabwe bagikozreje ni kunde uburo hati uburo bwe wanje shabwe ukangere kitakuri ukataho uburo no wampeza ukampenya nyama ya yenkoko none yembuzi n'ibinkorraje munongebi ebinyanza tinyina kakwate na bintu bintegana sakuya mu magufa twine buzare bangu okay nakure so best moment in life is over rumwe heriya kwitira gandgona izo munzu ari PhD muri zo beterega mu turwanje teragamu okutandika mu kicenge cyanje ni nzwarekire ikizaro ni kireba ni mpkariya ni ntambara ni nzo wa chancellor kunzeka nsitamire nyenkariya nabandi batayibanje bari bazire PhD I will never forget that day I will never okay eri na n'ubunyahurwa ubampindira mwahure nacho kikaba kikuru abo kuba kandi nyimagininga ahinkurga akataka boga chairman wari si wanu nangu nangu na nakachika akatakaza huga ati in fact umuntu gumwe arabani batkora interviews no shankaniza kushomo kwawe nari umuntu mwa apana kaja at sono fact nkategana sibwo kati namjante ibya tatatu kuja kubasa kuba tukumanya na kugambira turamanya kuba kataka bahugana hakachuka RC mwe turamanya so iwureba nyo so kuna yerebere ni mbumu ahure mwe nijo kundebe ninja those two moments would never leave my heart okay never leave my akashatu no bumpingira muhara wanje nayo no moment nunje munonga muzire ni chura chita nkare nabona no mwabashira tubakorana batukura misho kunkaga kitukora huga munko twize tushuma mwe nabo nkareba nagira emotions mazima nare bakishikanje ne bakatwara aza musigaze wa mushire no mushamuringwa nangu koro wabiruka hura speech yanje na moment eje yo kwinjira umwana kuzara umwana ukamwinjira yes nekintu kikuru munonga tinka shwerire kunkanka hinjira mwene hatezo those three things watungana bishukuru already those three music sidinga ezindi zona zahigura munonga kandi moment sembe zindagire zona ndiyo ninyizamba ukani zagamba tugambira he emwe yonka nemara emwe nobu nafirwa mawe aho kuba tatakafa wakafa bwanyi kama wakanteganisa munonga nwe yabanje kufa kagendo kiri muto akagenda kiri muto nangu tatakagenzire akuba nkamuraguza kandi yumburizo muri senti shaki izo wanje naguma ni muraguriza yafa akafantanje kushomo bahure baraburebere namuze ko kama we akafanta karize na senior kandi wantire mamani mwini shikaguma kinteganisa yes kinteganisa okay that is one of the worst moments hari ezindi takuza kutahambe haha nyikiriza tumureho natugaruka Kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje munonga kuru no gira ngo utorashomere
kahato kabura umuntu arukushaki nugira ninkaci cyo kubirori n'ubwe kabiri no nozibiri waci hari abari kwingana niwe batashomera hono kunabire nindi arayifukura inchuruho tinguma ahubwo basirimwe ku yanyisire kandi tekwa kunyita kandi tekwa kunyita mbin I can't imagine what it could be really sirimwe kandi za kunyita kandi gaba yanyitwarire narikundi yo murangi ngenda nebye sirimu no joka jiho nabwe bitabo ningabo kujuno nabwo kujuno kuri intarazo numwe bayida kuri intarazo ndana no kushomo kuri intarazo kurota shomeri kuri intarazo bueno kujunwa no kwebare kujunwa kwebare kunkorera ikintu cy'ukuri munonga okay aho kuba aho kuna ahina gambira ahina rekire sigara nkajya tuguma hana marwo guma kuna kiri mu kinone mu garuze nkazunwa ubwo nibwe bintu byona byahindukira kimwe okay aho kuba tinkatanka ku interactinga in fact ekicho echa doctorate kucyahite n'cya professor kandi umburiza cyamugurana harya iza umugenzi professor Ntuzi nkaguma ni mureba ni ndebe migendere ni migambire ari professor umuntu gumwe twazaga muhekirabo akahesente yasinga abantu bona kuri site twatshira kubahebira babari basinga twashitamire nakano kamondo twarondekera bisituramwe ni professor ayinente ayinibiya tutugumuheke twaje ngo tugure kitabo twinshi twamo ikitabo cyo kusoma ngaguma ninkirije umuntu wikirabo tubamba sente ikitabo and that's what we did and kandi kutwakimwire yashemerwa mnonga maso kandi kutahira twabituna cyamugana yankunda naguma nyoni manya kugambana nyuma kutebekana sabantu you know how to organize people no nkamukora na wa master of ceremony na hati nichimukora mwene professor Ntuzo ko mukora iyona ninyo nabindi mba master of ceremony hati namukunda aho nona in fact aho professor Ntuzo nanizo nkagira hakajinya akacubungura gibetinga nkakigamba mu speech yanjye none hirira ukujya nti I will be a professor at one time kandi hati ni mwene imbure kacikumba almost washiri okay to korba origiro magara genseji ninkwizina chironje ryo kwenzere kureke nyuma abantu bagume bakwishireho mweni mwabashomire kimwe ta legacy hate cyo kubanza yes yena kore na mani kugira ngo umwanya gundi kuturamo sibe gutungukire maso gutungukire namwe nitamama nabishomera hano ne kanisa nyenda ngo bakisa muya nyenda ko mwanya ko nkengudeje baye batire korasi kugira ngo eka yanje babe bamanya ngo obuyabiraho akakoreki bagumene bakinyeterera bamanye ngo mukanisa bwataro tuferirwe umushinga bwataro tuferirwe umwanya gwito bwataro tuferirwe buzima nabwe cyo ibyo nyenda ngo bibeho nanjye rumire nibaho kandi kundi banarye absence yawe abantu bagifiringa kabando yes okay kandi nkunda ngo abantu bashome nyikarije ngabantu kushoma muri bitera no runkuza ninyezisha abantu kushoma kugira ngo nyese nabo babe nkukundi ebigambo byo byamuheru turu orukuherezo buhabuza abantu abagumira ha program baro kureba kandi obuhabuzo hebona emyeto abamaka bakoze bemirimo abahereza barahanga habo kubiyobura hamwe honuriyo mbweno buhabuzo bwawo turakwenda banyo banje abara kutureba nebyo kwendira ihanga eco bencho wahererwa naco cyo kubanza ni simarahanga wa program iki ntura ninjukunda kandi bitogu haro yabirenze kuntaho karukwe naka narebe byo kutaho takabire bingi na yanga mwana twamburuze nareba hari binyine ho byo kutaho no hari yo nize bindi limango naza kwize bindi konka ko biro babize nabunda dotora ko yongera munye yongere konkati nisimaranga abo ibe mukiro nabwo cyo nimba habura ngo icyo kubanza mukore namane uri umuntu ahari uko kwingana n'utenga ukora namane kandi cyane basika utandike kare watandika kanima ningambira abana banje mutandike kora namane utandike ku saving akasente i saving mu bintu biri kugumaho mu mataka mu matungo we naho kari sente na no mu mbuzi abo ku sente zikutom banka zitari zo kufixinga
zo barene bazikosa nangana nezo tukufisingana bazikosa konkiro ziba zitinishizo kugobesa zitazi zo kufikisinga izo watomba ukata account billion ukareka konka tine magabo kuzara nabwo cyo tutenga gukora na mani abanyakwenda bajya ngo buto ehendekera bukuru mwini mwabakiri bato mukorana na mani nyesya kumurwa mwakuzire mwakozire mu rubato muraburiya mu rubakuru kandi itwa abakuru tureke kugira itemano no kwangirana kunda hati nyubundi aha hari abana bitwata mukono abamwe n'abanyabuzare abandi twineka kwate nkabavuga nuko mu mahanda konka yiza na none factor na university hindi ari umuzira nayiza narra ati bariyo bamureta wanje ati batangiye kucamanya azamwe azamwe nkiza kundemerera ndakunda cyo umuntu nayiza azabonye guza wamukundana nje namukwasira umukono mutwaro wa finance officer mujya ugumuhera harabuna yemerera ntakwamanye umwana kanje ati nkatera amatafari ganje gari yuko mu kifunzo hati nenzura negwa tabagihayo kandi nyenda kusoma nari umwana hati mugirente naje nagambira finance director ntugu kwarataziresire tuza kurukuturazira ndiko kamwe no buyangambira ikizubuke muikirize asitamire bigezo enzura kwera tye hayoma yabagura amatafari nashashura kandi kashemero kuvuga umwana umushana kugwajire yatuna amatafari yiza shashura fizi yagumza munashoma mwenu tugira umwete ubwo kunda no kwataraho aba batari kwebasa aho ko batari kwebasa nyesha nibo babareba abakama hatogo umwana wo kureba ukajyoti gutine mu gasho nyenda kugambira ngo ogwe nabasa ko bane we yagira mu gasho okushirana n'umwana wawe by the way nabwo cyo tweje ukwataraho abatari kwebasa rero tubahindura bari kwebasa bije bategeke hangirisha kandi nakigambira umununga tupuraninge okumura tukupuraninge kare babari mu office banywane banje mupuraninge himura ahumure nanye nkwatani sirimo twenda tupuraninge aho turahumure tureke kujembera ibishumuruzo be office mudo bajya ngo uhumure ukarusha ngo utine o wakujya ngo uhumure ukamwanga umuntu nakujya ngo uhumura ushango niwe wakuruze hasi byaka koreka atuwakuriki umuntu nagira ati nanka kuri no jyango taro tinko biri mpumuri kashi mwene iyo myaka akagishara tine ko kugira nabwo cyo mureke tebekarize bukuru yitu uyombesha akaju ukazemu ureke kutarika kuombe kenju waheza kumura bakwa package yo kumura ukata ejenje yumukoreba aha ni sente ngeze kutwara eje yanjye nikachara bineje mpango munonga ni utime yo kwetenga kwiza kugira konka uri yo kugenda ukatana kakare koreza kumura ebereho konka no ndeka ngambe no bakwa miliyoni 200 hatso kumura ukajya tkanze kombeka hejuru ngureho umutoka nizwaho enzu yakamadress yes kandi naho uri hezi ni kujimariza kandi wewe no bawaje kizu cyangwa munonga nitwetenga guma mu society community yo kurgamu no itenga kuguma kugigumamo nabwo cyo otaka planning kugizamu waheza kumura gize mukare tanke kwemanyiza bomwe mpora rekuriza kumura babemba kumanya ni bino bamanya ni bakwita amazina nkebi kandi ubu nibagumye ikitinsa cyawe konka ko kwiza amwero kaza kukidemandinga babatakikwereza mukunda abantu bona akuba abanyakwemba jango gaburira zona tomanya rukutambira mugende mukunda abantu bona mugaburira zona iri kutambira neyanyeze tukore umazima tureke kurya office tukarye sente za office tukiba haraba abaryo mu office kubi kweza kurwo mu office kubi nyesha nababo wariye no mu office nibo kuza kushanga kurya aho kuza kuhumura kandi cyo kireteri hanga kufa nyowe omuntu binyi kozerana n'abantu babebembeze ba city ubundi kebe nimbagamba ubu hari bakugira corruption karenga bakabura kukore nguru zibashimye kora esente bababone bakazito mbindi mwene cyakubagamba tinyabara mu mwetware mukore mushimye kora mwene nibura kundeba kuri uri mu office kubara kwesente zo kuza kuha efuzi zibatware kubara kwesente zo kugombika irwaro zibatware uyombika irwaro aho kubirwaro rero ndiza kuragurira iwe nari umwana wawe nari umunyabuzari wawe mwene ukora azirike hato umwana wawe araraguzangaye masomo nabatakiro
nabwo cyo twege ukora ebitsemere kora kiretera abantu kutamubwesije kandi bayizere kamagambe kukore birungi rangana kushashura abantu abo kutamubwesije hati kore bo wakuze nabo nibo bari kutamubwesije bakakora ubundi kuba bikuremere at that moment. Mukundane nka families family ari abantu batakunda abantu bakorwa mu families zabo bakagama mbeshereka akitunguka yaje aho sente boy haruguru nari yashoma yira abari akabari bakikitagasha manyaniwe ati mwahura tunabagambira hintandikira hinarigire kuzafika mwishoko kurentara haguma ntajya baguma mbajya ngwirira mahara abageno bansindika mutajya mukesindika nyinga harabageno bansindika wono bansindika ngabashangukwe nanye natege mukono bankwata bansindika nabwo cyo mugire mukurira bo wanyu mu basindike bajyaye bahika nkihanga intakagera ihanga kanisa mugende mukunde ruhanga ndiranga muzomara mukanisa kanisa netambira netutambira niyo yantambire kanisa gitambire netwabura kuri birungi bayide uti n'ikindi cyo kutambira no kwabura ukurwa mu bibi tunabagambira ntukurintara zunwe siri mukuri yansire kare kurinta kiroho ariko kandi nkunda ukuzomuri yebyo kandi mbere nemyeremo kandi umbiri gwabo mweremo wo tatungira wakujya ati yetware nushanga wagugira mu kitari cyo kandi nanguna nabarwere sirimu kubakimanyire bakazuma bakatebekana bakabireka batwireho nangwa bamwe bagumaho itwe abatagirwire tuza tubasigaho bakiri mu nsumu nabo rebo ko ratwara amagara gawe urye kuri bishemeye kurya urebye bishemeye kora unywane ugire mukunde kanisa kandi mu contributing ya makanisa ganyu n'amaramzo bikure n'amashomero bikure bezahigure icyamuheru government nakigambira uko cyahanti corruption neyo kucyendeswa mwini bakwesente zo kuhereza abantu abambaza gukora iby'ubururu ukazito mu nshawe yawe wenka ubana ukore ibyo kwisaranga ikinisa konka nimbendeza ukore mushemekora nimba habura ngo mutaze mutyo kandi abarunzi abari mu mutegeki mwebembere mutaba abategeki mubabebembezi ubwo nowe yabari umujenyi witu Dr. Reverend Charles Mukundane ni PRO wa Bishop Stewart University kandi n'umwahure nko kuwahura kandi no Dr. w'ibitabo bishomire akadara yakakaha mutwe so kandi nabwe n'umushija nyeneka ahitwa akora no mukaye rw'ubuyenje rero kushanga mu state Embarrassed North msite ambara no muzire nyeneka no muntu w'abantu so ebigambo byembuye nkebyo ebyatugambira buzimana uronde cyora yengereho kibura Dr. Nayagagumara Dr. ebigambo byona yabitugambira no buhabuzi yabutha kandi impamya kuwa kubukuratira tokabasaguma nko kuwabori nyenda ngo tenderaho ndibet komjoni nanye ni Emmanuel Mucyunguzi nyine Gerard Katusabe na Prevence Kampurra program reba hindugire nibeho rizobari ya Sunday shaha inazekero ejagarwa muri wa kabiri shamukaga guhango nimba konda mnonga habo gumaho imwabata missing program eji omwaka hagundi no mukahangare mukama bagumyeho kandi mukama bakorera birungi byonga obwa hati mugumeho